المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين وأولياء والصالحين والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء آمين والمصنفين مخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة مقربين خصوصا سيدنا سيدنا عبد القادر الجيلاني سيئول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وجرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا أساتذتنا إلا هي رأي خصوصا زين الدين بن سيني فاتحهم النار إلا يروي خصوصا رسمان بن أغوث فاتحهم النار إلا يروي خصوصا سعدية بنت ينطفي فاتحهم من النار إلا يروي خصوصا حسين بن فلان فاتحهم النار إلا يروي خصوصا كسواتري بن زين الدين فاتحهم النار إلا يروي خصوصا تامي بن فلان فاتحهم النار إلا يروي خصوصا راشد بن فلان فاتحهم النار إلا يروي خصوصا هرمان بن ناصر فاتحهم النار إلا يروي خصوصا مما بنت ينطفي فاتحهم النار إلا يروي خصوصا هارون بن فلان فاتحهم النار إلا يروي خصوصا عبد اللطيف بن ريبود فاتحهم النار إلا يروي خصوصا بواس مالين منسوع بن فلان فاتحهم النار إلا يروي خصوصا Haji Abu Raif Malin Marajo bin Fulan Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Sarama binti Fulan Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Rizal bin Fulan Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Utih bin Fulan Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Safi wal bin Fulan Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Zulfahmi bin Zainuddin Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Nurma binti Fulan Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Desi Hendra bin Safi wal Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Henry Dunana bin Zulfahmi Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Irwan bin Kaswatri Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Nafizal bin Nazir Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Akmal bin Rajo Buki Fatihum Nanar إلا يروي خصوصا Marna bin Tamar Fatihum Nanar ولمن اجتمعناه حنا بسببه ولأجله سيئول اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad alqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna bil'awna wayaliyal asfani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awsaynahum fahum yubsirun wasawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshir bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyitu wa naktubu ma qaddamu wa asrarhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wasrif lahum aslam al-qaryah idza al-mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قاملون يا حسرة على عباد ما يأتي من رسول
القمر وليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم واتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من ربهم رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد عدلنا منكم إبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على ما كانت فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نناقشه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنا شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويلقون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام رميم قل يحيي الذي ينسى ولا مرض بكل خلق عليم الذي جعلكم من السماء أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ما لا تكت وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقين لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha Allah, illallah. la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, sayyiduna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil 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 azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa yubarik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenji, panggil Abang Patu. Jangan patah putus. Sini. No. Panggil abangnya sini gitu. Hei, Balik sa balundong ako kita lagi sa balong al-Fatihah kita sa buge. Wala kita minta kepada Allah kepada Rasul artinya yasin dan tahlil yang kita baca tadi mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dapat meninggalkan beban-beban almarhum. Amin ya Allah. Mudah-mudahan almarhum sampai dia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan amal beliau kata itu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang kedua, marilah kita minta kepada Allah kepada Rasul artinya itu rumah Indra. Mudah-mudahan keluarga yo Amin ya Allah. Dia dipanjangkan umurnya. Amin. Dilancarkan segala usahanya. Amin. Mudah-mudahan Indra ko yo tekarajon suluh. Tantian tagah idutan matinya dalam keadaan beriman. Amin. Yang ketiga nan hadona kita nak hadiah nambah sama ko. Mudah-mudahan kita bersama ko yo disiapkan badan kita. Yo dipanjangkan umur kita. Amin. Yo dilancarkan segala usaha kita. Amin ya Allah. Yo takarjon suruh tantian tagah idutan mati kita dalam keadaan beriman. Amin. Yang ketiga nang kampe kepada orang tua kita, etik kita, angku kita yang mati ketik dan mati gadang. Mati dia ombak dan balabu mati gadang. Mudah-mudahan dalam kuburnya sampai datangkan Allah Taala. Amin. Amin. Diinginkan oleh Allah SWT.
Mudah-mudahan amal beliau kata ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menampe Kalimo lah. nang kalimong. Kana kanari ka bulan Paso. Yo, saya awak salah apa kowe? Apa kata orang nasa India sama dia kowe. Bukan satu ketua. Salah pihak sa ketiduran. Kasurau sama saji. Waduh katu nang orang kami tu. Capek tangan tajambuan, capek mencium takatuan. Capek langkah talangkahan. Yolah. Ambo pribadi meminta maaf untuk kado yang hadir bersama ku. Amin. Marilah kita minta berdoa kepada Rasul. Tanya li maafan tu. Alai maafan tu. Maafan dengan ridho, dengan ikhlas. Itu gitu yo salam-salaman gitu. Namanya gitu kan ada kan. Kadang-kadang kasar kecil bagai kan di grup kan tentu dengan salah-salah kecil bagai. Marilah kita minta berdoa kepada Rasul artinya segala malam dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali rahmat yang pilih pada kita bersama. Amin. Kita sawang kan malam, kita gantungan kan tinggi. Kita suruh guru je labai macam doa lah ya. Jangan beli malam kan. Las lebak kita jadi kaki kau ni. Walai kencang. Tahu ya lah. Anca apa lu? Udah serak. Mana sarak. Ada desam tu. Sama. Desam tu pura-pura nak tahu nya tahu. Walai kencang. Kalau menyerah udah. Lagi enggak ada desam. Sama lain. Malam Siapa yang panjang? Makannya alun lah. Siapa yang panjang? Salam sekali. Siapa yang panjang? Pendek ah. Inti-inti aja bilang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badius samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami' jurmin wa asrafi ala nafsi wa atubu ilaih. Wa bahum salli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa maulana wa ta'ala fi sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hamda syakirin hamda naimin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jilali wajhika wa azim sultanik. Amin. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Salatan tunna biha min jawalil walafar wa takdilana biha min jamil sayyad wa tarfauna biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha wabsal ghayat min jamil fai khairil hati ba'dal mamat. Innahu samiun karim mujidawat ya khodiyal hajat ya khodiyal hajat ya khodiyal hajat innallahu ghafurur rahim. Amin. Allahumma salli wa sallim kalimatan wa sallim salaman tamara sayyidina Muhammadin allazi wa tanhalu bil qad wa tanfarizal bil qurab wa tuqdaha wa wa tunaluhu bihir ghaib wa husnul khawatimi wa ustasgamu bi wajhil karim wa ali wasabi fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli min ma'lum lak. Amin ya Allah. Allahumma firli lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ayihim wa matihim wa syahidihim wa qaridihim wa baidihim wa taidihim innaka ta'lam maswahum wa matakabalahum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala duka wa ana ala dika wa dika mastatu wa uzubika min sari masanatu abu laka bi ni'matika bi zambi fafili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta kasiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba
lailata innallaha ghafurur rahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabban zidni ilman warzuqni fahman rabar syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabana wa ma astaghfirna wa ma salaina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan illa hadrati wa habibina wa safiina wa qurrati ainina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin wa awliya'i was syuhada'i was sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifi muqlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Wal malaikati mukarrabin khususan sayyidina Syekh Aidil Abdul Qadir Jailani. Summa ila hadrati jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi illa magharibiha bariha wa jariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masaikhana wa asatizatina. Allahumma asbahtu laka wa sadulaka la syarika laka wa anna Muhammadan wa rasuluka illahi arwai khususan Zainuddin bin Sini fatihum nanar illahi arwai khususan Rusman bin Agus fatihum nanar illahi arwai khususan Sakdiyah binti Yontafi fatihum nanar illahi arwahi khususan Husin bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Kaswatri bin Zainuddin fatihum nanar illahi arwai khususan Tami bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Manar bin Badur fatihum nanar illahi arwai khususan Siti Rajinab bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Rasib bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Herman bin Nasir fatihum nanar illahi arwai khususan Mima binti Wong Tapi fatihum nanar illahi arwai khususan Harun bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Abdul Latif bin Ribut fatihum nanar illahi arwai khususan Buas Malin Mansur bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Haji Abu Rauf Malin Omar Rajo bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Marna bin Tamar fatihum nanar illahi arwai khususan Akmal bin Rajo Bukri fatihum nanar illahi arwai khususan Sarama binti Fulan fatihum nanar illahi arwahi khususan M Rizal bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Utiha bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Safi wala bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Zulfahmi bin Zainuddin fatihum nanar illahi arwai khususan Nurma binti Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Desi Hendra bin Safi wal fatihum nanar illahi arwai khususan Yuni Sri Wahyuni bin Bukri fatihum nanar illahi arwai khususan Beni bin Bukri fatihum nanar illahi arwai khususan Edrizal bin Fulan fatihum nanar illahi arwai khususan Irwan bin Kaswatri fatihum nanar illahi arwai khususan Henry Dunan bin Zulfahmi fatihum nanar illahi arwai khususan Afrizal bin Nazir fatihum nanar
Ilahi arwahi khususan Talib bin Fulan fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan Baharudin bin Tahe fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan Amir Sarifudin bin Nazir Rajo Alam Sah fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan Manar bin Badur fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan Budi Heryati binti Harun fatikum nanar binti Ruslan fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwai khususan Khaidir bin Munaf fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwai khususan Murbaini binti Donsah fatikum nanar fatikum nanar. Fatikum nanar fatikum nanar fatikum nanar wali maniktama'na wa nabi sababihi wali ajlihi. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Wa akrim zunulahum wa siyamarkalahum. Wa aksilu bil ma'i wasalji wal baradi wa nakihi minal khataya kama yunaku yawsawbul abiyadu minan nasi wa abdil hudaran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawki wa kikib nadul qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa laha. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahum. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ajil rahmatan wa maghfiratan ahli kubur min ahli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin nurid zaid wa sari fi sayyi wa difati wa sabi wa salim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Wa anta bina wa bainana wa baihuma bil khairat. Amin. Rabbir fir warhamna wa anta khairur rahimin. Wa la haula quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antim lana bil iman wa antim lana bil islam wa antim lana bil husnul khatimah. Allahumma arina akan warzuqna tiba-tiba wa arina batila batilan. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yahudus salam wa hayya nabi salam wa najata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma tawil Allahumma talana bal bal khair abal barokah babal rizki ababal siababal salam ababal ababal jannah wa syariat nabil qur'anil azim wa nakarim sarwa dunia wa jabal akhirah. Baballahu lakum ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sayyi'a jasadana wa nawir qulubana wa sabit amalana wa wasi arzakana wa ila khairi karama wa nisfid daini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salamana wa taksirana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakratul maut wa najjata minan narri wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum famanna. Rabbana la taj'alna minal qawmil kafirin wa najina minal qawmiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله آمين آمين يا رحمن آمين. آمين يا رحيم آمين يا السلام الله. الحمد لله رب العالمين Hmm. Jangan ada